Pois moi bons días a todos e a todas. Benvidos a esta terceira xornada sobre economía circular co título Prevención, Reutilización e Xestión de Residuos no sector textil, este Fogalec. Vou comenzar, pois, primeiro saudándoos a todos e dando os turnos de intervención e saudando as persoas que me acompañan aquí arriba. Está Xesús Domínguez, Concelleiro de Sustentabilidade do Concello de Santiago de Compostela, Javier López, Adxunto de Sustentabilidade do Vicerreitorado da Universidade da Coruña, e María José Echeverría, Directora Xeral de Calidade Ambiental e Sostibilidade da Consellería de Medio Ambiente e Cambio Climático da Xunta de Galicia. Pídolle que tome a palabra Xesús Domínguez, Concelleiro de Sustentabilidade do Concello de Santiago de Compostela. Pois nada, moi bo día a todas e a todos. Pois nada, é un placer darvos a benvida pois a esta xornada sobre economía circular local, prevención, reutilización e xestión de residuos no sector textil, grazas a FEGAN, grazas a UDC e a todas as persoas e entidades pois que fan posible pois este encontro, non? Unha cita imprescindible, seguramente, pois, desde o punto de vista de que creemos que o futuro pois debe basearse de alguna maneira pois nos 3 Rs: reducción, reutilización e reciclaxe. Santiago pois é unha cidade que coñece ben o paso do tempo, as súas pedras, as súas rúas, e a memoria ensínanos pois que o que perdura é o que se coida. Pois esa é ao final pois a verdadeira esencia pois da economía circular: coidar o que temos para que non se perda o que somos. Cando falamos de residuos téxtiles, non falamos só de roupa, falamos de historias, falamos de pezas que levamos pois no traballo, pezas que cada peza que pode rematar pois nun colector de residuos, pois tamén é unha historia, é unha peza pois que usamos no traballo, un abrigo que levamos pois a unha viaxe, un vestido que xa non nos serve pero que o guardamos aí por si no futuro pois pode ter unha segunda vida. A economía circular, de alguna maneira, pois dalle voz a esas historias silenciadas por ese consumo rápido, esa voráxine da moda. É unha revolución tranquila pero profunda que pon o foco no que realmente importa, non? Previr antes que tirar, reparar antes que comprar, reutilizar antes que esquecer e abandonar. Como Concello, pois sabemos que non chega coas boas intencións, necesitamos políticas valentes, colaboración entre as distintas administracións, innovación empresarial e, sobre todo, pois unha cidadanía consciente, que teñamos un consumo, que fagamos un consumo responsable. Por eso, en Compostela estamos a traballar para integrar a economía circular en cada recuncho da nosa xestión, dende os servizos de recollida e limpeza ata os proxectos vinculados ao téxtil e á reparación. Queremos, de alguna maneira, ser exemplo dunha cidade que non se limite a reciclar, sino que repensa, que reduce e que reinventa tamén os usos de todo o que temos. Tamén, pois, decilo alto e claro, a circularidade pois non pode ser un luxo, nin unha moda verde, que non nos centremos só no greenwashing. Ten que ser un dereito colectivo, un eixo central das políticas públicas e unha obriga moral de quen toma as decisións, que, en definitiva, somos tamén nós os consumidores. Como sinala o xornalista e investigador Oliver Franklin Wallis no seu libro Vertedero, que me chamou a atención e que estiven relendo nas últimas semanas, despois de escoitar unha entrevista na radio que me pareceu moi interesante, un libro que fala de un percorrido de viaxes polos maiores vertedeiros a nivel mundial, como hai cada un deles pois ten unhas características particulares e cheiran incluso de xeito distinto, dependendo
pois do tipo de residuo que chega, dependendo da climatoloxía, se hai máis humedade, se hai menos, e que che fai reflexionar sobre a cantidade e volumen dos residuos, e cando fai referencia á industria téxtil, pois di a industria da moda barata só pode existir porque os seus custos ambientais se inflinxen a terceiros. Están vendéndonos roupa deseñada para ser residuos. Eu, ademais, engadiría que a moda pois, é o negocio de facer obsoleto o que temos. Ese negocio de obsolescencia deseña a través do tempo o que será residuo e non produto. Por eso, o que decía antes de un consumo responsable, porque ás veces compramos incluso por riba das nosas necesidades e temos ese fondo de armario polo que poida ser. Por iso, neste ámbito téxtil, temos diante un reto e unha oportunidade, reto para romper ese bucle de usar e tirar, e oportunidade para construir un modelo que, en lugar de xerar residuos, reutilice, xere emprego local, economía de proximidade, economía da reparación. E a reutilización, pois que non sexa un segundo paso, sino unha primeira alternativa. A prevención pois non é un detalle técnico, sino que debe ser pois unha transformación cultural. De aquí, desta xornada, queremos que saia algo máis que reflexión, queremos pois un compromiso, que cada mesa, cada relatorio, cada conversa axude a dar un paso máis cara a un modelo, de cara a un tecido económico, un tecido social e ambiental. E que Compostela, cidade de chegadas e de encontros, quere ser tamén, neste caso, pois unha cidade de comezos, e que hoxe pois esta xornada comecemos, continúe, pois tecendo unha nova relación co consumo, co noso entorno e co noso futuro. Moitas grazas, benvidas e benvidos, e que esta xornada pois sexa ese fío conductor, ese fío que sexa parte dese tecido fértil en ideas, en alianzas e en accións. Moitísimas grazas. Toma agora a palabra Javier López, adxunto de Sustentabilidade do Vicerreitorado da Universidade da Coruña. Moitas gracias, Alberto, gracias a Jesús polas palabras e a María José Echevarría por a súa presencia aquí. Bueno, é unha verdadeira honra estar aquí hoxe nesta terceira xornada representando a Universidade da Coruña, que unha vez máis se une ao Concello de Santiago, a Xunta de Galicia e o FEGAM, precisamente para facer posible este evento. Agradecemos a oportunidade de participar neste espacio de diálogo tan esencial. É certo que a economía circular convértese nun dos pilares fundamentais da nosa estrategia de sustentabilidade na UDC. Non se trata só de unha teoría, sino que nos levamos á práctica xa integrada na nosa vida máis universitaria, na que desde a xestión dos residuos, por exemplo, nos uso dos composteiros nos nosos campus, ata os proxectos de investigación e innovación que buscan, sobre todo, minimizar ese impacto ambiental e optimizar os recursos dos que dispoñemos. O sector textil representa, sin dúbida, un dos maiores desafíos. A súa pegada ecolóxica impúlsanos a reconsiderar todo o ciclo de vida dos produtos, dende o deseño, a produción, ata o consumo, e especialmente a xestión dos residuos. Por iso é crucial fomentar o diálogo entre administracións, empresas e universidade, que é precisamente o que estamos a promover aquí hoxe. Tamén quero sinalar a presencia da UDC a través do noso profesorado e de persoal investigador que compartirán a súa experiencia en ecodiseño, normativa ambiental e xestión de residuos, textis, demostrando o valor da ciencia aplicado ao servicio da sociedade galega. Creemos que a transición ecolóxica só será posible se tamén é xusta, colaborativa e baseada no coñecemento. Por iso, encontros como de hoxe son tan valiosos. Unen as perspectivas políticas, técnicas, sociais e académicas alrededor dun obxectivo común. Facer do residuo un recurso e do futuro un compromiso compartido. Moitas grazas. Graciñas. E toma agora a palabra María José Echeverría, directora xeral de Calidade Ambiental e Sostibilidade.
unha pura teoría. Agora o que estamos é ante unha necesidade urxente de cambio, non? En esta transición hacia un modelo moitísimo máis sostible é evidente que todos os concellos tedes un papel absolutamente esencial, porque sodes os responsables últimos da xestión dos residuos e estades na primeira línea de transformación. Se ben temos que abordar o tema do téxtil desde un punto de vista local, é evidente que o téxtil hoxendía é un tema moitísimo máis global e que moitísimas veces está fora do noso control, do control das entidades locais, do control das administracións. Non? Temos unha moda ultra rápida, cunha produción masiva, que moitísimas veces, casi todo se está producindo moi lonxe de onde estamos nós, con prendas de baixa calidade, a unos precios irrisorios, xerando con isto unha cantidade crecente de residuos que o que nos ten que facer é empezar a pensar en temas de prevención e de concienciación cidadana. Durante demasiado tempo estivemos unendo o benestar ao consumo. E no caso da roupa, pois, convertemos incluso unha forma de lecer, sobre todo entre a xente nova. Non? E temos este cambio cultural o que ten producido é unhas consecuencias ambientais graves. E ante esta situación xa a Unión Europea empeza a reaccionar con a aprobación dunha normativa que nos afecta tanto aos produtores como ás diferentes administracións. A primeira obriga xa é que temos imposta a recollida selectiva de téxtil desde principios deste ano. Non? Aínda queda moito que facer, non chegou a todos os cidadáns, e non é fácil, porque os concellos cada vez tedes máis competencias, non tedes medios, os recursos son limitados, sempre estamos ante novos retos. Non? E moitas veces eu entendo que os concellos séntanse desbordados. Non? Que estamos a facernos dende a Xunta de Galicia? Bueno, por unha parte, estamos sacando axudas en donde estamos priorizando as recollidas selectivas das diferentes fraccións, fundamentalmente últimamente de biorresiduos, pero tamén de aceites e de téxtil. Estamos con a construción, fomentando a construción e a mellora dos puntos limpios móviles, das zonas de preparación para a reutilización. E simplemente deciros que estedes atentos porque antes de finais de ano va a volver a sair unha convocatoria na mesma liña que as convocatorias dos anos anteriores, non? Que ten bastante éxito por parte dos concellos. Por outra parte, como xa sabedes, dende maio deste ano temos en funcionamento a Oficina de Economía Circular Municipal que está para todos vos, para atenderos a todas as necesidades que teñades. Evidentemente, no téxtil non podía ser de outra maneira, pero eu penso que podíamos hacer moito máis, non solamente desde as administracións, sino tamén desde os produtores e os xestores. En este marco desta fracción que é o téxtil queda moito camino por recorrer. Que é o que imos a facer no futuro a Xunta de Galicia? Bueno, por unha parte, imos reforzar as infraestructuras. Como sabedes, a mitad do ano que ven, imos ter unha planta de téxtil nas instalacións de Sogama, que inicialmente vai ter unha capacidade para 3.000 toneladas, pero extensible a 24.000. Por outra parte, temos que establecer acordos específicos con empresas de inserción e centros especiais de emprego que para nós son estratégicos nesta materia. E, por outra parte, temos que potenciar a colaboración cos centros de tratamento. Temos 63 autorizados e temos que intentar fórmulas máis eficaces e que permitan unha maior reciclaxe, porque o mercado da segunda man do téxtil existe, pero é reducido. E o certo é que cada vez imos ter máis recollida selectiva. E, por último, quero anunciar que a finais deste ano, dentro da Oficina de Economía Circular Municipal, vaise crear un grupo de traballo fundamentalmente centrado no téxtil, onde van a estar invitados tanto as entidades locais como os produtores, os xestores, as entidades sin ánimo de lucro, as entidades con preparación para a reutilización, para ver cales son os caminos que temos que emprender, que pretendemos, a partir do ano que ven, a Xunta de Galicia pretende dar un impulso importante, xa dende o principio de ano, para impulsar esta economía circular no marco do téxtil. Bueno, eu penso que este sector pode verse desde diferentes perspectivas. Aquí hoxe e dester van ver expertos, co cual non vou a estenderme moito máis. Simplemente decir que a Xunta sempre estará atenta ás necesidades que teñades, intentaremos poder satisfacelas e o que queremos é colaborar para que, evidentemente, toda esta xestión dos residuos sea moitísimo máis sostible e eficaz. Moitas grazas.
Moitas gracias, María José. Neste caso, pois, remato eu co saúdo institucional, directora xeral, concelleiro, adxunto do vicerreitorado, coordinador da xornada, alcaldes, alcaldesas, concelleiros, concelleiras, persoal técnico, patrocinadores, ponentes, representantes das empresas, persoas expertas do sector, moi bons días. Benvidos, como decía ao principio, e benvidas a esta terceira xornada sobre economía circular que baixo o título Prevención, Reutilización e Xestión de Residuos no sector textil se celebra neste marco do Foro Galego de Economía Circular. Quero comenzar achegando o agradecemento da FEGAN a todas as persoas, empresas, organizacións e institucións que estades implicadas no traballo desta xornada do Fogalén. Moitísimas gracias. Dende o ano 2022, a colaboración da FEGAN, co FIREC, Foro de Intercambio de Coñecementos sobre Residuos e Economía Circular da Universidade da Coruña, ten como resultado o Fogalec e os seus traballos, consolidados xa como un espacio central para a reflexión sobre a labor das entidades locais galegas na xestión pública dos residuos en relación aos procesos de economía circular. Esta terceira xornada ten como obxectivo analizar a modificación da Directiva de Residuos para integrar a responsabilidade do produtor no sector textil e o borrador de Real Decreto nesta materia impulsada polo Ministerio para a Transición Ecolóxica. A repercusión destes procesos na xestión local de residuos tamén será abordada con actores implicados na devandita xestión. A xestión destes residuos textís e a súa reciclaxe levan tempo no foco e xa no informe Análisis de la recogida de la ropa usada en España do ano 2021 se destacaba que en España se refugaban unhas 900.000 toneladas de roupa ao ano e o 88% acababa en vertedoiros. De media en España, tan só 12% desa roupa pasaba por un proceso de reciclado. Melloran esa media os datos de Euskadi, que supera o 24%, Navarra con 16,5% e a Comunidade Valenciana con 16%. Por contra, Extremadura non chega ao 3%, 2,8%, e Castilla-La Mancha e Madrid apenas superan o 9,1%. O caso da nosa comunidade autónoma, Galicia, a porcentaxe de roupa procesada para reciclaxe foi do 10,3%. Este informe o realizou Modarré, unha entidade vencellada a Cáritas, que recentemente ademais abriu unha tenda no meu concello, que xestiona preto do 40% desa roupa reciclada, con datos, deste caso, do ano 2019. O seu director, Alberto Alberich, intervirá despois e teremos a oportunidade de ampliar este e outras cuestións. Pola súa banda, as estimacións da Comisión Europea apuntan a que a Unión Europea xenera 5,2 millóns de toneladas de residuos textís ao ano, correspondendo uns 12 kilos por persona ao ano, dos que se estima que son o 22% se procesa xeitadamente. O panorama se completa coa normativa en vigor como a Lei de Residuos que obriga a todos os concellos a dispoñer dunha recollida separada de residuos textís. Nas grandes cidades xa son habituais nas rúas os contenedores para depositar a roupa. Uns 21.000 en total xestionados na meirande parte por entidades sociais, hai que decirlo. Ademais, o pasado 16 de outubro entrou en vigor a revisión dirixida da Directiva Marco de Residuos, aínda que o Real Decreto previsto para a transposición da directiva, regulando a recollida e xestión de residuos textís, siga atascado polo máis dun millar de alegacións recibidas. Este Real Decreto abordará a creación obrigatoria de sistemas colectivos de responsabilidade ampliada do produtor de residuos, aglutinando a fabricantes, como xa ocorre con outros materiais como plástico, ecoembes ou covidrio. En paralelo, todo isto, dende o municipalismo estatal representado pola FEM, se está a colaborar nun programa piloto de recollida de residuos textís e calzado en 6 municipios: Zaragoza, Rubí, en Barcelona, San Miguel de Abona, en Tenerife, Trujillo, en Cáceres, Ticulcia, en Madrid e Arbo, na provincia de Pontevedra. Este programa piloto se está a desenvolver dende os Craft Reviste, impulsado por empresas líderes do sector textil e ten como obxectivo garantir a recollida, reutilización e reciclaxe de textiles e calzado en España, contribuindo activamente á economía circular e situándose como unha solución innovadora para unha xestión sustentable dos residuos do sector. O director xeral da reviste, Juan Ramón Meléndez,
tamén vai intervir despois, podendo profundizar un pouco máis no que estou contando. Vou rematando. Compre chegar ao máis importante, que é comenzar cos traballos desta xornada, nos que se profundizarán os contidos e achegarase boas prácticas e recomendacións que servirán de axuda para a xeitada intervención nestes procesos por parte das entidades locais. Desta maneira, dende o Fogalec, seguimos a apostar pola colaboración entre as entidades locais e os diversos axentes implicados nos sectores da economía circular e xestión de residuos, para crear e divulgar coñecemento práctico e contribuir a desenvolver capacidades e iniciativas eficaces para a consecución dos obxectivos públicos locais no eido da xestión eficiente de residuos. Estou convencido, como sempre, que os traballos desta xornada do Fogalec, ao igual que os que precederon en anos anteriores, serán moi produtivos. Moitísimas gracias e boa xornada a todos e a todas. Damos paso a la siguiente mesa. Bueno, moi bons días a todos e a todas. Damos comezo a primeira mesa da xornada de hoxe, que vai a ser, bueno, xornada intensa. Vamos a ter realmente, bueno, unha perspectiva creo que moi completa, ¿no? Porque van a estar presentes... Vale, chao. Bueno, van a estar presentes, eu creo que todos os actores, non? Implicados neste contexto que fundamentalmente parte pois dun marco regulatorio que está en proceso de cambio, non? Vamos a analizar someramente a directiva e a facer algunha referencia tamén ao proxecto do Real Decreto, e para iso contamos un pouco con a perspectiva primeiro máis académica, no ámbito das dúas primeiras mesas, onde iremos do xeral ao particular, porque faremos unha introducción, esta mesa será un pouco ese marco, no? Da política xeral de economía circular e bueno, pues, tamén un pequeno achegamento a nova directiva 2025-1892 que establece ese réxime de responsabilidade ampliado do produtor no marco comunitario, no? Antes de comenzar, me gustaría agradecer, aproveitar para agradecer, non? Bueno, primeiro a presencia das autoridades, non? Do Concelleiro de Sustentabilidade Xesús Domínguez, de María José da Xunta de Galicia, que por certo tamén vai a participar nesta sesión, a Oficina de Economía Circular representada a persona Benito Blanco, que é o responsable da oficina. Tamén, bueno, agradecer o apoio da Federación Gallega de Municipios e Provincias, non? Que levamos de modo cooperativo desenvolvendo esta actividade desde fai 5 anos, inda que falamos das terceiras jornadas, vimos con varias jornadas precedentes sobre outros aspectos da regulamentación motorizada, non? Que vimos sufrindo, non? Nos últimos anos, e agradecer particularmente neste caso a labor da coordinadora desta xornada de economía circular, Patricia Vilán, que é a secretaria xeral da Federación Galega de Municipios e Provincias, tamén o traballo que fai todo o equipo vinculado, Maita Barallobre e o resto das persoas que están implicadas na organización desta actividade. Tamén agradecer, intento ser breve, pero creo que é preciso facer isto, non? Porque é un traballo detrás onde está implicada moita xente, o patrocinio do clúster de Viratec, non? Estará aquí presente a súa presidenta, Josefa de León, tamén está presente, creo,
Ramón Blanco, non? Como representantes da xunta directiva, e tamén o apoio de Coregal, que saben, bueno, sendo pues, un apoio permanente nas labores nas actividades que desenvolvemos e aquí representadas por Adriana Costa e Beatriz González, e tamén agradecer o traballo do Concello de Santiago, o apoio do Concello de Santiago na realización desta actividade. Bueno, vamos a, como dicía, ir do xeralo particular, vamos a ir desde o marco xurídico, que é o objetivo desta mesa, desde a política de economía circular da Unión Europea a un pequeno achegamento á directiva de residuos e para eso contamos con Alba Nogueira, que é catedrática de Dereito Administrativa da Universidade de Santiago de Compostela, que é coordinadora do Observatorio de Políticas Ambientais e unha referencia, vamos, no ámbito estatal en materia de dereito ambiental, unha referencia, sin dúbida, neste eido e a partir da sorte que estés aquí, un gusto compartir a mesa contigo, como sabes. E nada, creo que podemos comezar cando queiras. O objetivo, como dicíamos, é facer esa aproximación á política de economía circular para entender, contextualizar que está ocurrindo no ámbito comunitario para despois baixar a específica regulamentación en materia de residuo textil. Moi ben. Bueno, bon día a todas e a todos. Grazas a José Pernas pola presentación e pola organización de múltiples actividades, porque eu creo que é un fervedoiro de ideas o que ten sempre e a cantidad de cousas que monta e que agradezo que me convide, pois é un gusto e tamén, bueno, as organizacións todas que participan nesta organización desta xornada. Ben, tócame a min facer como unha especie de introdución á cuestión da economía circular no sector textil e seguramente voume dedicar menos aos temas que se van tratar máis en detalle nas seguintes mesas. A miña idea sería facer unha introdución de en que momento estamos no ámbito do textil e na economía circular e realmente tamén en contextualizar o que é a economía circular, porque tendemos, eu creo que a asimilar, e de feito hai algúns compañeros nosos que veñen dicir que o termo de economía circular ven ser unha nova moda que basicamente o que quere é unha nova etiqueta para o vello dereito de residuos e entonces que cada certo tempo necesitamos actualizar as etiquetas co que lle chamamos as cousas pois para darlles algo de brillo, pero que pouco teñen que ver ou pouco se separan de cousas que xa tiñamos desde o punto de vista xurídico no ordenamento xurídico. Eu veño aquí a romper unha lanza porque a economía circular debería ser algo máis. No rótulo desta xornada se nos fala de residuos en terceiro lugar, pero antes se nos fala de prevención e reutilización. E entón, un pouco, a economía circular debería ser eso, debería ser, sobre todo, que pasa antes de que un produto textil se convirta en residuos e como actuamos precisamente na liña que falaba antes o concelleiro de Santiago, de intentar que non haxa tantos residuos textiles, de como facemos que o que antes era unha cadea lineal se convirta nun círculo e, efectivamente, se acaba chegando a residuos, podamos reciclar e podamos reutilizar esas fibras, pero ao mesmo tempo que podamos evitar prácticas que son insostibles e que están contribuindo xunto con outras cadeas de valor a levar o planeta a situacións bastante complicadas, non? E aí sabemos que desde que a Unión Europea lanza a súa primeira estrategia de economía circular no ano 2015, de cando a renova na segunda estrategia, no segundo plan, no ano 2020, o sector textil é un sector, é un foco, digamos, é un ámbito obxectivo, prioritario, no que se considera que hai que actuar. Precisamente se considera que é un sector prioritario pola cantidad de residuos que produce. Pasa o mismo que cos residuos eléctricos e electrónicos, entón, pero claro, deberíamos actuar, se falamos en sentido amplo de economía circular, sobre todo nas fases de codeseño e nas fases de consumo, e senón, como di o Tratado de Funcionamento da Unión Europea, correximos, pero deberíamos ter, sobre todo, políticas preventivas. E este é o punto onde eu me quero centrar, de en que momento estamos, canto avanzamos desde 2015, xa levamos
pois xusto agora 10 anos donde a Unión Europea parece que fixo bandeira de que a economía circular era unha das súas prioridades e vamos a avaliar despois dunha década en que punto estamos. E cal é a miña avaliación? Pois é unha avaliación bastante crítica, incluso unha avaliación bastante crítica e preocupada polo momento actual precisamente no que estamos, é dicir, porque creo que estamos empezando a dar pasos atrás. Si é crítica no tempo transcorrido é porque me parece que a Unión Europea foi demasiado lenta no que quería facer e deixou en moi segundo plano, en moitos casos, todo o aparato normativo que debería acompañar as estrategias, aos plans de economía circular no relativo ás fases de prevención, de codeseño, de produción e de consumo, e centrou os seus esforzos normativos, en moitos casos, desde logo na primeira etapa, na primeiro lustro, na parte de residuos. Reactualizamos, melloramos o ordenamento de residuos, pero costou moito, costou tanto que hasta 2024 non temos o regulamento de ecodeseño aprobado e hasta 2024 non temos a directiva do dereito a reparar aprobada, aprobar medidas que se decía desde o principio que eran urxentes, é dicir, que foron partos dolorosos, partos nos que moitos axentes, moitos sectores implicados fixeron presión para que esas normas que son chave para a fase de codeseño e para a fase de consumo, ao dereito a reparación e ao regulamento de codeseño, tardaran en aprobarse e saíran bastante descafeinadas na súa orientación. Isto xa nos dá un pouco unha idea de que o rótulo é un rótulo bonito, pero un rótulo que xera reticencias, porque debería introducir cambios bastante importantes na forma en que nos relacionamos co entorno, na forma en que se produce, na durabilidade dos produtos, e isto, implica cambios no modelo de negocio que existe en moitos sectores, pero tamén no sector téxtil, porque se a idea é que os produtos duren máis, non pasen a ser residuos en pouco tempo, se produzan consumindo menos recursos, implica cambios sustanciais nos modelos de negocio. Entón, con respecto a estas cuestións, na parte de codeseño, ao final, o regulamento aprobado é un regulamento que é un simple marco normativo para futuros desenvolvementos por actos delegados que se van facer para cada un dos sectores. Entón, é unha arquitectura que di cal é o camiño que teñen que seguir, pero necesitamos que se aproben os actos delegados para cada un dos ámbitos. No plan de traballo que se aprobou en febreiro de 2025, o téxtil é un sector prioritario, é un dos sectores onde se fala que en 2027 debería haber un acto delegado. É dos que vai, digamos, por diante, e iso é unha noticia positiva, que vai haber unha norma que nos vai a decir cales son as características que teñen que cumplir un produto téxtil cando se fabrica e cales son, dentro desas características, tamén as posibles medidas en relación ca reparación, porque a directiva do dereito a reparar é unha directiva que está profundamente relacionada ca outra. Non van ter obrigas de reparación os produtos que non estén no seu regulamento específico de ecodeseño. Entón, non vai haber unha normativa transversal de reparación, senón que vai ser as condicións, as obrigas que teñan os produtores ou os importadores ou os distribuidores van a ser aquelas que para cada categoría específica de produtos estén no seu acto delegado. Quere decir que a Unión Europea, cando aprobou tanto a directiva como a Directiva de Dereito a Reparar como o Regulamento de Ecodiseño, en certo modo deu unha patada para diante. Dixo, bueno, teremos que ter actos delegados de ecodiseño, poderán tratar de
durabilidade, non sei que, poderán. Pero esperemos a ver que pasa, si en horizonte de 2027, o certo é que en xeral os actos delegados están retrasándose con respecto ás datas previstas de aprobación iniciais, é dicir que ese 2027 é un horizonte que a ver si se cumple ou non. Entón, isto con respecto á cuestión, non me quería estender moito para poder tratar un pouco todo este marco xeral, isto con respecto á cuestión do ecodeseño. Con respecto ao consumo, como facemos que haxa un consumo máis responsable de produtos téxtiles. E aí, en parte, ten que ver co alongamento da vida dos produtos na fase de ecodeseño, pero outra parte ten que ver con como nos comportamos os consumidores en relación con eses produtos. E aí hai que tocar bastantes pezas complexas de tocar. A Unión Europea nos últimos anos, basicamente, a forma de actuar neste ámbito é darnos información, moita información, etiquetas. E entonces que nos decidamos. É unha política liberal e abstencionista, en plan, si ti queres ser boa persoa e non consumir moitos produtos ou consumir produtos máis sostibles, pois vai a etiqueta e ves que é de algodón orgánico. Ou mira noutro tipo de gamas de produtos si é reparable. Pero a cuestión é que hai ámbitos, si que pensamos que hai cousas que son prioritarias para salvar o planeta, vale? Ás veces hai que ter obrigas máis fortes, vale? Hai que limitar prácticas que se considere que son insostibles. E aí é onde a normativa está sendo bastante tímida. Poño exemplos. No ámbito do dereito do consumo, pois hai unha tensión entre aumentar os dereitos dos consumidores e garantir a sostibilidade. Por qué? Porque seguramente, se pensamos solo en termos de dereitos dos consumidores, de facilitar a elección dos consumidores, está super ben que nas normativas relacionadas co comercio electrónico nos digan que se recibimos un produto e non nos gusta, que o podamos devolver. E se foron ampliando os dereitos dos consumidores no sentido de tempo de devolución dos produtos, etc. Que sucede? Que ese tipo de prácticas, como sabemos, xenera un comercio mundial de produtos, en moitos casos téxtiles, que van e volven, que o consumidor, como non ten ningunha penalización a devolución, pois ao mellor encarga 5 tallas dun pantalón, 5 cores dun pantalón, probaos na casa e devolve os produtos porque ningún lle gusta. E iso non ten ningún tipo de penalización económica para os consumidores. Hai algunhas empresas que están empezando a facer algún tipo de penalización, pero en principio o dereito de consumo ampara ese tipo de prácticas. Ampara outra práctica, o que lle chaman basket splitting, que é que vas pedindo por separado e cada unha desas entregas chega por separado cos custes ambientais que ten, que veña un repartidor, ao día seguinte outro repartidor, ao día seguinte outro repartidor, ou tamén prácticas que poderían, o mellor, regularse de outra maneira, como son que as entregas fallidas tampouco teñan ningún tipo de penalización. O feito de que poñamos o noso domicilio como punto de entrega, cada vez máis hai puntos de entrega, digamos, en quioscos, en outros sitios, pero se poñemos o noso domicilio e o repartidor ven e non estamos e ten que volver, eso son unhas emisións que se xeran con respecto a ese produto concreto. E isto pasa moito no ámbito dos produtos téxtiles. Entón, cal sería a solución e que teñen comentado, digamos, que teñen escrito os académicos, especialistas en dereito de consumo, un dereito de consumo orientado á sostenibilidade, seguramente debería repensarse no sentido de que os dereitos dos consumidores teñen que ser compatibles con prácticas máis sostibles e que se deben penalizar este tipo de comportamentos. Pero vamos máis alá. Algúnas prácticas que están na idea de reutilización de produtos de segunda man, tamén serán conflictos ambientais.
En moitos casos, no caso do téxtil, se recollen produtos en contentores e se exportan a países do sur global, dicindo que van a ser produtos de segunda man que inundan os mercados de rúa en países africanos, en países de América Latina e destrúen a súa industria local. De feito, non só no caso dos téxtiles, pero en distintos tipos de produtos, hai países que están levantando prohibicións ás exportacións de residuos europeos coa etiqueta de produtos de segunda man. Entón, iso é un elemento que está tamén provocando tensións e que tamén, pensémolo, implica mover con transportes que xeran emisións os residuos que nós non damos xestionado a países para que eles xestionen os nosos residuos facendo, digamos, esta idea de que son produtos de segunda man, que en algúns casos sí, e teñen os efectos que decía, noutros son, basicamente, produtos destinados á destrucción. E que nos, de feito, vimos no sector do plástico, como China, hai 3 ou 4 anos, pechoulle as fronteiras aos plásticos que exportaba Europa, porque dixo que xa cos seus plásticos lle chegaba ben. Ben, canto tempo me falta? Pois... Nada. Sí, 5 minutos, se queres. Bien, nada. Vamos casi ás últimas cuestións. Un elemento positivo do novo regulamento de ecodeseño que introduce unha prohibición á destrucción de produtos non vendidos. E o sector do téxtil, para grandes e medianas empresas, é un sector prioritario. A idea de que as grandes empresas de distribución téxtil teñen que axustar a súa produción ao posible consumo e que non poden destruir os produtos non vendidos, é un elemento positivo, pero que eu creo que vai ser costoso de implementar. Básicamente, por ahora, digamos, a idea é que hai que construir un aparato de información sobre cales son eses produtos, digamos, a cantidade de produtos, pero, bueno, sería un elemento na boa dirección. E para finalizar, unha reflexión final. Todo este entramado, que como vedes ten lagoas, ten eivas, ten que tocar moitas pezas e non é simple, porque, entre outras cousas, a toma de decisións é unha toma na que non están só os poderes públicos, senón que, por exemplo, no caso de ecodeseño, hai un foro de ecodeseño que decide cales son os plans de actuación e nese foro de ecodeseño constituído hai alrededor duns 100 actores, os non institucionais, os que non son os Estados membros, etc., alrededor do 80 e algo son sectores industriais. Entón, quen decide cal é a orientación de cousas que son prioritarias é fundamentalmente a industria, non só a industria europea, hai actores empresariais xaponeses, estadounidenses, tamén sentados á mesa da Unión Europea decidindo a orientación, e iso tamén condiciona o que se pode facer. Pero, sobre todo, eu creo que aí o que a mí máis me preocupa é que na Unión Europea, desde hai aproximadamente un ano, os ventos soplan de outra maneira. O Pacto Verde Europeo está prácticamente desaparecido da axenda pública, se fala xa do Pacto da Industria Limpa como sustituindo xa o discurso público, pero que ademais en febreiro deste ano se aprobou un paquete ómnibus, un paquete de simplificación administrativa que é unha prioridade da Unión Europea e, paradóxicamente, as únicas ámbitos onde parece que hai que simplificar cousas e que molestan son políticas ambientais. Políticas de reportes das empresas en temas de sostibilidade, as empresas tamén están falando de que hai que actuar frente
ao pasaporte digital do produto que se implementa no reglamento de ecodiseño e, de feito, hai unha serie de mandatarios europeos, Borrell, Almunia, Mary Robinson, etc., que sacaron un manifesto en febreiro dicindo precisamente que estaban alarmados pola orientación que estaba adoptando a Unión Europea con relación ás políticas ambientais, pero, sin ir máis lonxe, vimos que nos últimos meses caeu a iniciativa de greenwashing, a iniciativa de blanqueado verde, se retirou da xenda que levaba tempo en discusión e non vai ser aprobada. Ursula von der Leyen decidiu que era, digamos, que salía da xenda do calendario normativo da Unión Europea. Entón, este contexto, un contexto ademais global complicado, donde temos actores internacionais de moito peso, como o caso de Estados Unidos, claramente antipolíticas ambientais, eu creo que pode tamén facer virar as tornas e non sei hasta que punto o plan de traballo e a ambición que había no plan de economía circular de 2020 se dará completado nese contexto donde incluso no Parlamento Europeo as forzas que hai son forzas que de forma insistente frente ao que sucedía no pasado, que tendían a ser máis ambiciosos que a Comisión Europea e que o Consello, agora estamos vendo que incluso hai en algúns ámbitos que actúan de forma, digamos, menos proactiva do que os actores da Comisión e do Consello Europeo. E entón, este contexto é o que a mí me fai ver que pode haber cambios na dirección que estamos tomando. Nada máis. Moitas gracias. Bueno, muy bien, pues nada, después de este marco introductorio que nos permite entender, yo creo que perfectamente, ¿no?, cuál es el contexto, ¿no?, cuál es el sustrato en el que se desarrolla de lo que yo voy a hablar, que fundamentalmente va a ser de la nueva Directiva 2025-1892, que es la directiva que incorpora la responsabilidad ampliada del productor en el ámbito del sector textil. Bueno, vamos a hacer una pequeña, como digo, bueno, pequeña, realmente hay muchas cosas, seguramente no me dará tiempo a ver todas, pero vamos a ver un poco cuál es la situación, ¿no? ¿Por qué se regula? Bueno, pues esto ya lo hemos dicho, ¿no? Han salido datos sobre esta cuestión en la propia inauguración, ¿no? El impacto del sector textil, la generación de residuos, ¿no? La dinámica de gestión de los residuos vinculados al sector textil, que se caracteriza por una externalización de costes al sector público, ¿no? La gestión de los residuos ha sido realizada por las entidades locales y sigue siendo realizada en buena medida por las actividades de las entidades locales y, por tanto, hay pues, una aplicación perfeccionada del principio de quien contamina paga, ¿no?, para que se produzca esa internalización. En el caso de los datos disponibles, pues sabemos que no son ideales, ¿no? La creación de residuos en España, en este caso son datos en España, es muy relevante y sobre todo la situación del tratamiento, ¿no?, de estos residuos en donde casi el 90% se deposita en vertedero y hay un bajo porcentaje de recogida selectiva. En cuanto a... Perdonad, estoy liándome un poco... En cuanto al contexto jurídico, ya se ha definido, simplemente indicaros que en los últimos 8 años ha habido un proceso regulatorio que inició con la Directiva de 2018, que modificaba la Directiva de Marco de Residuos, que introdujo la obligación de la recogida separada, en 2018, ha pasado varios años y sabemos que aún tenemos pendiente el desarrollo de la recogida separada en el ámbito local. De camino pues, han aprobado el Plan de Economía Circular que identifica el textil como un sector prioritario, de lo cual se van a derivar la aprobación de diferentes regulaciones a posteriori con el acompañamiento de la estrategia de 2022. 2022, la estrategia de textil sostenible en la que se aborda como objetivo la moda rápida, el impulso de la reutilización y se introduce por primera vez esa exigencia de establecer una responsabilidad ampliada del productor. La Ley 7/2022 que incorpora la recogida separada a partir de 1 de enero de 2025, que prevé el desarrollo de la responsabilidad ampliada del productor para abril de 2025. No hemos llegado a ese mes con la aprobación del reglamento que regula la responsabilidad ampliada del productor. Desde la perspectiva preventiva se incorpora, como comentaba muy bien la profesora Alba Nogueira, el reglamento de ecodiseño con la introducción de esa necesidad de desarrollar
requisitos de diseño ecológico para prendas de vestir. Está pendiente, esto es un marco, es como una caja que hay que completar. Está pendiente su desarrollo con el acto delegado que se prevé para 2027, que solo abarca a las prendas de vestir, no al sector del calzado. Es muy importante el apunte que ha hecho la profesora Alba Nogueira, porque estamos hablando de reglamentos, no solo en este ámbito, en muchos ámbitos del derecho ambiental. Esto supone un cambio de paso importante, yo creo, pero es cierto que son reglamentos que son el inicio, no el punto de llegada. Son el inicio en la medida que a partir de ahí requieren del desarrollo de los criterios técnicos en este ámbito del sector textil vinculados al ecodiseño. Claro, la aprobación de actos delegados requiere la intervención de los Estados, ¿no? Y los Estados tienen capacidad de veto sobre la aprobación de estos actos que van a prediseñar, que van a establecer los requisitos de ecodiseño del sector textil. En un contexto político que está cambiando, pues veremos cuál es el nivel de ambición de esos actos delegados, que son la clave del sistema porque definen los requisitos de ecodiseño. Se ha publicado el proyecto de Real Decreto el 23 de junio de 2025, haremos algún comentario sobre él y, sobre todo, especialmente, nos centraremos en esa directiva de modificación de la regulación de residuos, que es la que incorpora la responsabilidad ampliada del productor. Bueno, ¿a qué productos se aplica esta? Bueno, en primer lugar, esta regulación establece con carácter obligatorio para los Estados la responsabilidad ampliada. Los productores de productos textiles estarán sujetos a la responsabilidad ampliada del productor. Sobre todo, lo que he dicho antes, ¿no? Los residuos del sector textil son gestionados fundamentalmente por el sector público con la participación de las entidades de economía social, y lo que prevé esta regulación es la internalización de ese coste por parte de los productores a través de la responsabilidad ampliada del productor. ¿A qué productos se aplica? Pues se definen, no se aplica a todos los productos, se predefinen en el anexo de la directiva y abarca ropa, accesorios, sombreros, calzados, ropa de cama, de cocina, bueno, en fin, hay un amplio grupo de productos que están predeterminados en el anexo 4 de la directiva. Se prevé la posibilidad de que los Estados podrán hacerlo, extender esta responsabilidad ampliada a los colchones. Creo que el proyecto de Real Decreto no dice nada al respecto, salvo equivocación por mi parte. En todo caso, supongo que será un tema que está en análisis, y se excluyen algunos productos como los productos profesionales con riesgos de seguridad o uso militar. Bueno, ¿qué costes se deben asumir por parte de los productores de productos? Esos costes que son externalizados a la sociedad. Bueno, pues los costes vinculados con la recogida, transporte, clasificación y tratamiento de residuos, los costes que implica la gestión de los residuos textiles por parte de las entidades de economía social, y también se incorporan algunos nuevos costes que no están previstos en otros sistemas de responsabilidad ampliada muy interesantes, que son, por ejemplo, los vinculados con la investigación y desarrollo para la mejora del diseño o las operaciones de prevención y gestión de residuos. Otros elementos interesantes, como los estudios de composición de la fracción resto, que se incorporan como costes a asumir. Un elemento interesante es Un elemento importante es el tema de los costes de la fracción resto, ¿no? Que en la directiva muy claramente, de hecho es un sistema de responsabilidad ampliada muy directa, que yo creo que predefine de forma más clara la responsabilidad de los productores de productos que otros sistemas, que otras regulaciones previas. Por ejemplo, en materia de envasado, se dice claramente que los Estados miembros podrán exigir los costes de la gestión vinculados con la fracción resto. Incluso permite la posibilidad de que se puedan extender a los costes plenos de gestión de la fracción resto vinculada con los residuos de carácter textil. Bueno, ¿cuáles son las exigencias que se prevé con relación a la determinación de las tarifas? Los productores tendrán que pagar, y ahí se establecen algunos elementos interesantes. Por ejemplo, la exigencia de ecomodulación. De acuerdo con los requisitos de ecodiseño que se definan en el marco del Reglamento 2024, se establecerán ecomodulación obligatoria. Se diferenciará entre aquellos productores que incorporan
criterios de que diseñen sus productos tendrán que pagar menos y aquellos que no lo realicen pues tendrán que asumir una mayor cuota de responsabilidad. También se prevé pagos diferenciados, asunción de cobertura financiera diferenciada para los productores de productos en atención a las prácticas de moda rápida o ultra rápida. Y se abre ahí la posibilidad de modular las tasas, de modular estos pagos que tendrán que realizar los productores a los sistemas de responsabilidad ampliada en atención a las prácticas que generen residuos excesivos pues por la durabilidad de los productos, por la frecuencia de la renovación de los productos, etc. Recogida separada, establecimiento de un sistema de recogida separada por parte de los sistemas colectivos de responsabilidad ampliada. Bueno, la directiva habla de organismos de responsabilidad ampliada del productor, que en España son los sistemas colectivos de responsabilidad ampliada. Se identifica claramente a los productores a través de los sistemas como responsables del establecimiento del sistema con la cooperación y el apoyo de pues, autoridades, entidades locales, entidades de economía social. En ningún caso podrán rechazar la participación de entidades locales, entidades de economía social, esto es particularmente interesante, y los operadores de reutilización. ¿Esto no funciona? Bueno. Otro de los elementos que aparece en esta regulación son objetivos de transparencia. Objetivos de transparencia que voy a simplemente mencionar, obligaciones de información que se refieren a los usuarios finales, obligaciones de información sobre consumo, gestión de los residuos, etcétera, bueno, que tendrán que realizar los productores a través de diferentes vías, objetivos de información vinculados con indicadores de resultados, sobre todo que afectan a los sistemas de responsabilidad ampliada del productor, datos de puesta en el mercado, cantidad de recogida separada, cumplimiento de índices objetivos de reutilización. Se incluyen también algunas previsiones que afectan en este ámbito, que afectan a las pymes. Por ejemplo, las obligaciones de información anual se reducen cuando hablamos de las pymes que se definen en esta normativa como entidades de menos de 10 personas, trabajadores con menos de 10 personas que no excedan de 20 millones de euros. Por tanto, se introducen algunos elementos destinados a reducir el impacto de esta regulación en las pequeñas y medianas empresas y también se incorporan algunos otros elementos sobre confidencialidad o otro elemento importante que es la necesidad de dar transparencia a los procesos de selección de las entidades que intervienen en la fase de gestión de los residuos. Sobre la coordinación, pues es otro elemento importante que ya conocemos en los sistemas de responsabilidad ampliada. Cuando hay varios sistemas de responsabilidad ampliada, lo estamos viviendo ahora, yo creo que con la negociación de los convenios de Coembes, ¿no? Hay falta de claridad, de seguridad jurídica sobre cómo articular el funcionamiento de los diferentes sistemas. Esto se apunta en la directiva, la necesidad de coordinación a nivel nacional entre los diferentes sistemas de responsabilidad ampliada y se incorporan un elemento muy importante que es la trazabilidad y el control, particularmente con la exigencia de que los Estados miembros aprueben un registro de productores, obligación de su establecimiento, con accesibilidad al público de la información sobre los productores de productos contenidos en él, obligación de inscripción por parte de los productores, por tanto es el espejo de lo que está ocurriendo con la sección de envases en el registro de productores de productos y sobre todo dejar muy claro, y esto es muy importante, que aquellos productores que no se inscriban en la sección de textil del registro de productores del Ministerio no van a poder comercializar productos en la Unión Europea y además se establecen algunas reglas destinadas a que otros agentes vigilen el cumplimiento de esta exigencia, trasladando, por ejemplo, a distribuidores y comerciantes la necesidad de solo comercializar, vender productos de productores que estén registrados en el registro. ¿Qué más? Vamos a pasar porque ya nos estamos excediendo del tiempo. Yo supuestamente soy el que lo coordino. Algunas condiciones vinculadas con la gestión de los residuos, y aquí se establece una medida muy interesante sobre el concepto de residuo, que esto es relevante porque predetermina la aplicación de las exigencias sobre gestión de residuos. Y en relación a esto se dice claramente que el residuo o que los productos que son objeto de recogida separada tendrán la consideración de residuo a partir del punto de recogida, estableciéndose
una excepción. En aquellos supuestos en el que el usuario entregue personalmente el producto a estos operadores de reutilización, que puede ser una entidad de economía social, y en el caso de que de modo inmediato sean calificados profesionalmente como aptos para la reutilización, no tendrán la consideración de residuo, por tanto, flexibilizando la gestión de estos productos, sacándolos del flujo de lo que consideramos como residuos, a los que se aplicaría bueno, pues toda la regulación que ya conocéis. Se establecen algunas previsiones sobre las condiciones de gestión vinculadas con las operaciones de clasificación, la obligación de que deban someterse a operaciones de clasificación y el establecimiento de algunos requisitos sobre cuáles tienen que ser estas operaciones de clasificación, estableciendo exigencias, por ejemplo, dando prioridad a la clasificación de carácter local e incluso, si es posible, a la propia reutilización en el ámbito local. Vale, vamos a seguir avanzando y simplemente apuntar esta cuestión, que es algo que apuntaba la profesora Alba Nogueira, que es poner el acento en la distinción entre productos textiles usados que son objeto de exportación y lo que realmente es un residuo. Para esto, la directiva lo que ha hecho es reforzar, establecer la posibilidad de inspección de estos traslados que tengan carácter sospechoso y, sobre todo, reforzar de forma notable todo el acompañamiento de información obligatoria que debe de ir de la mano de los traslados realizados de estos productos textiles usados para evitar que se realice pues, un tráfico ilícito, un uso fraudulento de esa categoría, escondiendo lo que realmente son residuos. Y ahí, bueno, simplemente mencionar que se establecen obligaciones de información para los responsables de esas operaciones de traslado destinadas a dar prueba, a garantizar que realmente es un producto textil usado. Y voy a acabar con lo que no hace la directiva. La directiva no establece objetivos de prevención, de recogida y de preparación para la reutilización. Sabemos que tenemos objetivos más generales en relación al reciclado, por ejemplo, de residuos municipales, pero no se establecen objetivos específicos ni en el ámbito de la prevención, ni en el de la recogida selectiva, ni en el de la preparación para la reutilización. Tampoco prevé la exigencia de operaciones de clasificación previa para la fracción resta y, finalmente, tampoco traslada esa responsabilidad ampliada a los operadores de reutilización comercial, que entiendo que son las grandes plataformas de segunda mano. Lo que dice la Comisión es no lo hemos hecho, vamos a esperar, ¿no? Y lo que ocurre es que simplemente la Comisión en la directiva se compromete en una disposición final a revisar estas cuestiones y a plantear previa revisión eventuales medidas antes de 31 de diciembre de 2029. Bueno, sobre el reglamento no voy a entrar en él, tenía pensado ahí realizar algunas consideraciones, tampoco funciona la presentación, sobre el proyecto de Real Decreto del Ministerio. Después tendremos una mesa en la que con los actores que están directamente implicados yo creo que tendremos oportunidad de plantear algunas cuestiones. Ahí veremos que fundamentalmente se recoge el contenido de la directiva, pero hay algunas novedades, ¿no? Por ejemplo, el establecimiento de objetivos en materia de prevención, objetivos en materia de recogida separada postconsumo que afectan a las comunidades autónomas, no solo al sector público, sino también a los sistemas colectivos de responsabilidad ampliada. Son objetivos que tendrán que cumplir los sistemas de responsabilidad ampliada y también se fijan objetivos de preparación para la reutilización de productos procedentes de la recogida separada, también al sector público, las comunidades autónomas y también a los productores de productos. Y recordemos que se trata de objetivos que no están en la directiva y que se incorporan por esa capacidad que tienen los Estados nacionales de aprobar normas adicionales de protección, siempre que sean proporcionadas. Seguramente ese tema saldrá después en el debate sobre esta cuestión. Y con relación al reciclado no se fijan objetivos, simplemente se establece la eventual previsión en el futuro de analizar por parte del MITECO la necesidad de fijar objetivos específicos de reciclado del sector textil, más allá de que, como sabemos, hay objetivos a cumplir a los que no estamos llegando en materia de gestión de residuos municipales. Bueno, lo voy a dejar aquí, había más cuestiones, pero ya me he pasado el tiempo, el moderador me ha dejado y no sé si tenemos 5 minutos, yo creo. Si queréis hacer alguna pregunta o alguna consideración, pues creo que nos da tiempo. Después pasaremos en la siguiente mesa a analizar
cuestiones específicas como el pasaporte digital. Hablaremos también de la destrucción que se ha apuntado antes por la profesora Alba Nogueira, el régimen que además se está produciendo desarrollos regulatorios en el ámbito comunitario con reglamentos delegados, y también hablaremos de las medidas fiscales. Por tanto, iremos bajando hacia lo particular en aspectos más concretos. Y ahora, como digo, si queréis hacer algún apunte, alguna valoración, alguna crítica, alguna pregunta, pues yo creo que en 5 minutos podemos... Hola, ¿se me escucha bien? Sí. Vale. Pues nada, mi pregunta era principalmente si se menciona un poco la importancia de seguir la jerarquía de residuos, porque realmente un problema que tenemos en el textil a la hora del reciclar es, por ejemplo, que muchas veces se utiliza material que viene de otro tipo de procesos, por así decirlo. Es súper típico ver que tenemos chaquetas hechas de PET o de redes o de otros sistemas que en realidad no está aprovechando el propio reciclaje textil a textil. No sé si dentro de la directiva se habla de la importancia de mantenerlo dentro de los propios ciclos. Claro, es pregunta de ir viendo la directiva más concretamente, ¿no? Pero sí que es cierto que ahí planteas un problema de alcance general, porque sí que se están produciendo, y es un problema que no solo afecta al sector textil, sino que afecta también al sector del envasado, ¿no? El hecho de que se produzcan bueno, pues, tráfico, ¿no? de un ámbito a otro que quizás que no es lo ideal. De hecho, desde el punto de vista de la regulación de envases y residuos de envases, que sabéis que ya establece una exigencia de contenido de material reciclado, y se plantea, ¿no?, la dificultad de dar acceso a esas que ya son exigencias previstas en el reglamento de envases y residuos de envases, con las obligaciones de incorporación de determinado material reciclado, pero evidentemente no se trata de hacer trasvases entre diferentes tipos de materiales. En relación al reglamento de diseño, sí que uno de los elementos que podrá incorporar el acto delegado para el sector textil es también la exigencia de contenido reciclado, y entiendo que políticamente está bastante claro que no tiene que realizarse bueno, generando otro tipo de problemáticas o generando escasez de contenido reciclado para otros objetivos, como ocurre en materia de envase. Específicamente no recuerdo exactamente si se dice algo en algún artículo especialmente particular, pero bueno, es lo que podemos comentar, lo que te puedo comentar ahora, ¿no? Sí que hay esa perspectiva, ¿no?, para que el cumplimiento de esas obligaciones que ya existen en envasado y que van a llegar, posiblemente, veremos, ese acto delegado en el sector textil, pues no genere problemas entre diferentes políticas, entre diferentes acciones, sobre todo en cuanto al abastecimiento de material reciclado, ¿no? Bueno, pues nada. Bueno, pues si queréis lo dejamos aquí. Agradecer a Alba que haya podido estar y que bueno, haya hecho esa presentación tan interesante. Y como os digo, vamos a dar continuidad con la siguiente mesa. Hablaremos sobre cuestiones más específicas y nada más, daros las gracias a Alba y